nous finissons avec chef là, ouais. So, on va répondre maintenant, qui j'en la fini là? Mal. Genre, ma sisi yo kap bay, bon mou fi caméra pour me dire ça. Bon mou fi caméra. Ouais, genre, ma sisi a te dit, mais ça te fini très mal. Comme si ma sisi yo encore kap alimenter, kap pousser là, ça fini très mal. Mais c'est son on est que chita, monsieur dame chita, font appel, communication, quand gérer toute bagaille, pour y entendre sur ça. Ça me fait des trucs. Ça finit très mal. So, ma sisi une de ma sisi TikTok que tu as par contre, qui est-ce que mais une sisi là. Oh no, she called like her name is Kiki. Kiki. Ça te fini. Her. You said her name? Oh, that's her. Nigga. Oh, you said her? Yo, right now? Back then, I didn't like TikTok. I didn't like TikTok. Not her name. I'm a big TikTok fan right now, though. Nigga's a blogger who dresses as a woman. That's a nigga. We know that's her. Did you see Tatie Janèt? Did you see Tatie Janèt? Tatie Janèt is her right now. Tatie Janèt is prettier than me. No cap. Real talk. No cap. Right. Real talk. Tatie Janèt be better than women. Tatie Janèt don't play. Yo, Vicky Bao Moutelo Vicky, man. Bao Moutelo. Yo, just when I come check your email. Yo, yeah. So, like, I feel it, man. But, j'aime tout là. Et maintenant, man. But, même pas c'est,